sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam a nagpailinged iti nagan agwaynet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak a naesem adumngeg iti drama. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita ket may papan iti ikit ken kasinsin ko. Adda ngamin ugali da ajak magustuhan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Agawid kayon aya kabagays. Wain kabagays, agawid kamain tanay, rabiain. Ang mga numapuyat dagiti ubeng, sapay agiskwila da pa inton bigat. Wan matkit di Rabi imot nga agpaison. Ay wan, adu pa'y matinabati amakan, mangbalkot ka iti iyawid mo kabagays. Nalpasin kabagays. Nangala ka pa'y kuman iti adobo. Adu da ijay, saan mi mutlaeng amaibos. Ay wain, nangala akon kabagays. Nangala akpay ay iti kangkanan, naimbaglaang nga ikapik inton agsapa. Kutuan adu matkit di jay nabati, sayang mo't numabanglos. Ay wen sayang talaga numabangles laeng kabagays. Sige, tama pang kamain. Inton maminsan tumanan. Sige, agan-anad kayo iti dalan yung agawid, kabagays. Nangan kayo ka din, anak ka. Wentatang, kalkalpas mila unay, da kayo ngay. Saan pa'y? Madamapay lang naglutluto ni nanang yaw. Ni, apay, naladaw ang nagluto? Takawa-awid lang mo't ni antem kani kasinsin mo. Agasim man ta pinanawak ida-itay agsapa, ngam nasang putakpay lang idang istorya. Nukas na, nagmalmalum da di tabalay? Noon niya lang ata ati nag-istoryaan da. Hay, unay, no siyakla may isa. Jakla maanusan dagtugtugaw ng agmalmalam ng agchistismis. Ay naimbaglaangan ata saan adito'y balay ti imayanda. Gistay awan manin nalpas ko no bilang laeng. Sigurado nga imbangkada ti nagistorya no imay da ditoy. Hay, unayin aya. Ayun gaya, ang mga no adapay na bati nga inapoy kinsidayaw. Adapay matatang, mangan kayo Talaga mga anak tali. Mabisina ka, nanak ko. Diya akong mauray, tilot-luto ni nanang niya. Dito yakon amangan. Makaamumot tan diya inayo amangan, inton makalutaw. Naimbagbanta na surutan pa'y tidalan mo anagawid, sika alain. Ni nanang mo'y. Apay nga itakalaang anagawid, sa dinaw tinagturturugam iti dua arabi Ay kat ije tambayan mi Sa dino pa'y kumangay. Ay unay kan, imbis amapan mo tulungan jay amam ijay talon, saan mo taday taki din agbalbalog ti aramidam. Ugali ti baro ananang. Aywan, anyat sindayo nga idal daw. Adobo akarni ti babaw Wow, nagimasan. Nangalaan nyo ngay mo't iti adobo akarni ti baboy nanang. Binalkot ko ijay ayandaan tim aloy da idi rabi No kasta, napan kayo naki-birthday? Wain, adu tinabatay iso ang nagbalkutak iti inyawid ka. Ala, ingka mga na, ada papanak. Ni, sa dino ngay mo ti papanan nyo nanang. Basta ada papanak. Ala, ingka mga na, tamapanakaon. Dinaktaktakan, tanay, aldawan. Agkape-kapay kabagays. Ay, wen man kabagays. Makakapi akit. At ititasa. Si kanti makaamong agtimpla iti kape.
Adda na pudot ad anong di ta termos. Wine ka ba, guys? Nagpipintas mo ten dagiti tasayaw. Sa dino tinaggatangam ka dagitaw eh. Ay, jakman amukin ni Gwainet. Isumot tigimatang kadagita. Ang mga numabalin adawatan tinaduma ka ba, guys? Kursunada nga minti design na kahit. Kasla nagganas a pagkapyan. Ay, katun kabagis. Alaumunday tado atasa. Ay na, agyaman na kabagis. Kasla adapay nakita kapag balunan ti danum ije kusina yaw. Di yun sa usaranday jay. Dawato kaun ta isupay nga usarandag iti apukaw. Jay tumbler a kulay red kan violet ka de tidakdaka matam kabagis. Wine kabagis. Alaumun ano samlaeng alinisan tanabayag mo't anay stock. Muwan kabagis. Mamin anulaeng mo't ngay timang linays. Nalakalaeng mo't alinisan. Tasaan mo't nga isu tinarugit. Naimbag nga oras yung Uncle Delphine. Kastamit kin ka alin barop. Imayak, may ko kumabulutin ti grass cutter yung Uncle. Mapan ko man tulungan ni tatang agdalos ije garden. Ipabulod ko. Ang neng, kita ama. Alwadam ta amangan numadadaal. Wen Uncle, awan rumpa nga pagdanagan nyo. Tanaan nadak mo titigamit. Nang runa pa no amok abinulod ko lang. Nasayat mo't nga rod no kasta. Isublim mo't lang at agos tapno daw sarak inton kasapula. Wen Uncle, mabit lang nga rod. Tamapan ko alain iti bodega ti bulbuludom ang grass cutter. Ay, Uncle! Oh. Amangan no da pa ekstrayo a gasolina dit ha. Kargaan nyo matlangan tapno saan nga isupay agatangag. Kita agad dapay nabati iti galon. Hanggang naawanain, anusam tulatan ti gumatang. O sige, Uncle. Agam sapay la kumaata at dapay na bate. Bakit? Nakitam tay tumbler apag balbalunak iti tanaw. Anya at tumbler. Di nga ginatang ni Guayday. Awan mo ni kusina. Usarag ko ma. Ngam awan mo iti nang idulina. Ay awanen Impadawat kun kiniman ang Teresa. Anya? Nay, apay nga impadawat mo. Kat usarag pa'y day. Dinawat na mo't nga rod, iso nga inted kun Ay unay kan. Sapay na pintas pa'y day. Uray kumamit no may salaang tinted mo. Inted mo mutin adwa. Nya ngay itan ti pagbalunak iti danom amapan iti garden. Alabay amon ta igatangan kanto iti baro lakay. Mabainak mo't ngamin amang ibaga asaan. Iso nga inted kun Manungay ti may sa kilo aparya ita, nanang. Jak amo apay asyak ti pagdamagam ngay ket jak magimagatang iti pareya. Ne, nangalaan nyo ngay ngarod iti parya nga insag pawyo iti dinangdeng yo. Ay ket dinawat ko ije ayan daan tim aloyda. Imbag man ta pinadawatan da kayo. Ket no nagngina ti parya ita. Ay na, siyak pa'y ti kunam. Uray pa'y agbalin 500 ti may sa kilo aparya. Ikan naklatan ni Antem. Sa bagay, bilibak mat nga agpaiso ka ni Auntie Loida. Urayan niya ti dawaton nyo kenkwana, ited na nga ited. Dayta ti pangkitaam at talaga nga ipatpatagnak ti kabagis ko, Shina. Wan nga rod, nanang. Aywan, adda ka din ni Insan Guaynet, ije balayda? Awan, nagpabagyo ka no idi agsapa. Iso nga awan idi napanak. Ang mga no simang putin dayjay. Mapanak tuman mat pumasyar, ije balayda inton bigat. Ay ket mapan ka Wan, nanang. Talaga ang mapanak. Kailiw ko matan ni Insan Guaynet. Nabayag matan kat, jay naudi ang napanak ije balayda. Ay ketun mapan kantaw, bareng madanon mo ni kasinsin mo agway nit ije balayda, anak ko. Naimbag man, tanalagip mo mati umay pumasyar dito balay kasinsin. Wan kasinsin. Maburburing ak ngamin ije balay. Iso nalagip ko ti umay dito'y balayaw. Apay, awan trabahong ita. Awan trabaho iti Sabado kan Domingo kasinsin. Ay, wala niya.
Sabado gayam ita. Kita ang manday ta kasinsin. Nalipatan pa yun ti aldaw, gapo iti kinabihisim nga agpababaknang. Ha? Saan mo't kasinsin? Naira na laang analipatak a Sabado gayam ita. Ay, kasinsin. Apay kasinsin? Kaslaad da iba ka ma. Ay, kwa. Amangan kit din ho, adda nagdadaanam a sapatos dita. Wano saan, dagitay branded abadom. Dagitay dimon kayat nga usaran. Dagiti saanan nga umanayken ka. Itad mo kanya kon, kasinsin. Ha? Agkasaysan tamat, saan ka day? Ay, kwa. Sige, tamang kita akto inton mawaya anak kasinsin. Inton anong tupay ngay kasinsin. Itan taadda akon ditoy. Jak tuman masangon ti umay ditoy, nukwa. Ha? Sige, mabiit lang nga ro tamang kita ak iti kabinet kadagiti bado at yakon us-usaran kasinsin. Dayta, katikay kayat kuken ka kasinsin. Sapatos pa'y kasinsin. May sangaminan tay sapatos ko nga us-usarak. Jak ngaminan makagatang iti baro. Kastaya kasinsin. Wen kasinsin. Iso nga itad mo amin kanya kon dagiti nagdaanam abado kan sapatos mo. Nakitam tayo nagadikin martilyok bakit? Binulod ni Manang Teresa, lakay. Manay, buludin damot la amin nun amausar dito'y balay. Hay, una yan. Awan nga rod mo't usaran da, di agbulod da. Wala, amin mo't lakit din. No saan abulod, dawatan da. Datao pa'y kit din ti maawanan. Nagadon ti binulbulod na di daing subsublay. Nagadon ti dinawdawat na dito'y balay. Nga uray saan mo't arumbang adawatan na. Mala, bayam, tamapanak to ijay balay da. Mapan ko alaan ti binulod da aragadi kan martilyom delfen. Day takot ti madiging kabakit. No day bagak may papaniti kabsat mo. Gumura ka latagos. Gimura akaya, saan mo't? Teko na, mapan kon to alaan ti binulod da aramintam. Sige, tamaturog akon, tani rabiin. Masapa akpay nga agpabagyo inton bigat. Nga. Una yan. Sakpay kid di man yung tinakabasal. Ay, una yan ti kastol. Nabuong ka ditido ata sa akagat-gatang ko, nanang. Jay, kabarbaro at asa ako na maginatang mo iti surplus. Wan, saan mo't? Awan tinabubuo nga nako. Api nga rod nga up-upat matlaangan. Awan matantito ha, inom amin day jay. Dinawat ni Antim at Teresa. Kat, intay jumat. Katwan dinawat na nga rod di intad ko. Alangan mo't nga ibagak asaan. Ay, una yan. Igat-gatangan kayo iti mausar dito'y balay. Ngam ipadpadawat yu laang iti kabsat yu. Kas tama laki di akanayo ng nanang. Anak ko, saan anasaya at agim imot? No si ka ti addaan, mangtad ka, kasyay. Diyak mo't imbaga nga imutan yu ti kabsat yu. Ti kanyak laang, kontrolin yu mo't ako mananang. Saan nga amin abanag adawatan when nubuludin na kat agwan kayo. Kitain nyo man, da kayo ti maaw-awanan gapo iti kasta nga ugali yo. Ay, jak mo man iti inam anak ko. Isupay ti gumura no bagbagaak. Ay, day tangarod kat tatang. Iso lang arudan ti isak sakit mo, ngam isupay ti agsakit tinakam na. Okay lang, mat dumawat kung agbulod antem. Gamsanda ko ba mat akanayunan Ti may sapay adak kayat. No agbulod da, awanan agsublay. Kukwadan ti buludan da. Isupay Apay, saan nga taaya ang mapanunot ni nanang dayta? Jakman amoy jay nayo. Danto magamin ar-arsagid na no kwa. Iso ano daduma? Jaklat na nagtagtagaray. Tasakitin na mat no day bagak. Nang runa no may papankin ni kabagis na. Ala, bayan nyo takasaritak tumanmanan ni nanang, tatang. Wen anak ko, barang denggan na ka. Nalusyak, sigurado aguraan nakmanan jay inayaw.
Neng, anya ter aramidom dito yung garden ko, ipag. Ha? Nay, ada ka magayam dito'y bayaw. Ay kat natural garden ko nga raw. Di adahak dito Apay, anya tigagaram dito Ay, kwa. Umayak ko mamanin dumawat itimulam apariya, bayaw. Kanayunak mo laangan iti saluyaw, palang kantarong. Apay no agmula kayo umit nga meng. Itikas ta, saan lang aday ta dumawdawat ti kukwen niyaw. Ha? Adong ti dinawdawat yung kada kameng. Saan lang aday ta? Agbulod kayo adiyo ammo nga isublay. Imbes nga daw sa rinmeng, awanin Kadamot amin na ni Jabalayaw. Da kami mutin ti maawanan. Naa, para dumawat laang ti tao itimulam anatang, nagadon asaom. Emote? Ay naipag, sipod pa'y iday. Ammumon asa anak anaimot. Kat numaala yumot amin akay kayat yu ijipalay. Adaya nang ngagyaw areklamok. Awan, gamgapot aglablabos kayo umot dan ipag. Pasensya, masapol nga agsawak mateng. Hey, tikunam kiday, imot ka? Da- Emote, emote, emote! An-anuan nyo dagita asupot, auntie? Ay kwa, pangibal kutak iti iyawid ko, kaanakan. Ay, kuha auntie. Amangan numabalin nga inton madamdama kayunton nga agbalkot. Ha? Adupay nga minti saan anangan. Ken adapay sumangpat a bisita nila kay ko. Madamdama kayon to kuman nga agbalkot. Saan abali ta adumat ti makan? Ado ti makan kunam, ngem apay ngay aparitan nakmet nga agibalkot. Saan kayo aparparitan, auntie? Ti kunak, madamdaman ton. Amangan nga min no adda makakita kada kayo nga agibalbalkot. Katuladen da kayo. Sige, saan man laangan? Saan ako nga agibalkot, guay nay? Ha? Agawidak man laangan, nakababain matkeng ka. Hay, unay mo laki din ti tao. Imasin so da labasay, ngem matumatan ti purwada. Suron kon. Papayin nanang. Kasla masursuron kayo, may. Itay kayo pa asumanaw dita. Kasanaw, kat adamat tao ang nakaimimot, uray kumamot no saan ko akab kabagyan. Saan mo nga raw tamis mo pa'y abayaw kan kaanakak. Hay, una yan. Ha? Nagalas nga ugalay. Siyak pa'y mo nga raw tinagaramidan da iti kasjay. Uray kumamot no sa bali a tao. Hay, talaga na ba inanak? Makapasakit itinakaw. Nagpadaan dala ang agama. Imot da. Di kay maawatan nanang. Apay ngamin ay Ada ka din napasamak, ajak amo. Tumalnakan alin. Chismuso kamot amay sa. Ay kat imala ako mangay, no saan ada kayo nanang? Naa. Pumanaw ka man iti sangwanak. Tama nga no sikap ay ti pagdasalan ti pungtut kaw. Ala, panaw! Apa yun? Anya ti imbagbagam kin ni Antim Teresa idinaudi nga dapaskan dito'y balay guaynay. Nga anya nanang? Nay, jakamukan ka Iso nga rod adamdamagan ka. Itadamagan nakmat. Ay kit ilawlawag yung amin tapno maawatak nanang. Inchat ko ni Antim. Ay ayabak nga umay mangala iti intuno abangos. Imbaglaang kumaadengdengen damit. Ngam sa bali mat ti reply na. Anya ti in-reply na kada kayo. Dahito, basaom ti kunana. Nan, kita agman. Sige laeng, kabagis. Uray kaskasano. At damit ket di igatang mi iti bangus. Nakababain met iti anak mo. Amangan no lapdan nakmanen nga agi take out no makita na. Nabainanak ngamin, idinaudi nagpasken kayo, talinapdanak nga agbalkot. Anya ngamin ay ati imbagam, hay una yan ni Auntie Teresa, kasla ubing para day jayla ang gimuran. Anya ngamin ti imbagam kunak,
Diyak mo't linapdan, nanang. Ti kunaklaang, saan pa'y ko mga agbalkot taado pa'y ti saan anangan. Kan may sa, ang mga nutuladen da, no makita da nga agbalbalkot. Kan saan pa'y analpas ti pinnangan. Ay, binaybay am kumalatan ata saan mo't nga ado ti balkutan da. Kita man, gimuran jay tao, gapo iti kasta ngay naramid mo. No para kanyak, gusto lang may tinaramid mo, anak ko. Ngumadlaw ang nasakit tinakam ni nanang kanya. Bayampay laang ni nanang mo. Normal lang mitkit di dayta, takabagis na kit nga raw tay masiknan. Nga mamati ak amalipatan ng tumot lang dayta. Saan mitkit di, ama nangimula iti sakit tinakam di inam. Awatim latan, ta talaga akasta dagiti bumakit. Ay, wan matkit di Ngum awan mo't at talaga ti madi nga intensyon ko, idi imbagakin ni Auntie Teresa ti kasjay. Jak amo asinakit na gayam. Kat no nasaya at mo't ti panakisaritak idi kan ko na. Ay kit nagkabsatan dan iti inam nga arasagid anak ko. Kas na ko na akon, awatim latay dan. Talaga kanukit akas tadagiti bumakit. Agsublida iti kinaubeng, nalakada amasaktan. Sa bagay husto mo't kit di tapno makariknada mo't. Wen bareng ano makariknada kag paisaw, kit agbain damutten nga umay dumaw-dawat ka nagbulbulod iti kumkumporme dito balay. Bareng makariknada, kit gumatang damutten iti kagawaan da. Tapno sana puro dawat kan puro bulog ter aramidan da. Gapo ta syakket nga rod ti ububing, syakon tinagpakumbaba. Kinasaritak ti ikit ko, ket dimawatak iti pasensya, may papan iti isyo mi apanagbalkot. Manipud idi, sagpaminsan dametten nga umay dito'y balay. Saanen akas idi akanayon da nga umay. Ken no kasjay nga umay da, saan daunayan adumaw dawat ken agibalbalkot. Or-urayan dan aninanang ko amismo ti mangibalkot iti iyawid da. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Gwyneth. Ken ka pagayam, Gwyneth. Makaisamak dito'y pakasaritaan ti biag mo ngaing kaimbinglay. Adu ngamin ti kastoy akaso wenno isyo. Ti kayat ko asawen pudno a mapaspasamak. Daytoy ket maysa a realidad iti biag nga intay pagdaldalanan. Ket mamatiak nga adu ti nakarilit iti daytoy a pasamak iti biag mo. Husto laeng ti inaramid mo. At least nakarikna ti ikit ken kasinsin mo. Ket kaskonam nagbalbaliw dan, banag apagsayaatan da. Amangan kit di no agtultuloy ti kasjay nga ugali da, ket maaddaan kayon tupay kit di iti saan apag kikinnaawatan. Saan lang aday ta? Nakababain pay no aramiden da iti dadduma nga agpaspasken. Alakastan pagayam, Gwyneth. Ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.